Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng New Trap National Youth Front Northern Region haka khat sautarik ukalan kot arajar arpuar kala berngem ban perlong da kajingyaki lada ka sorkar kampen urlong yaki mat jingdawa ki baki nong tray ka EMRI 108 kila depen sngow sya ka sorkar jela namar lada ka sorkar jela kadang yaile menti kani kan kata ya ka yap ka im jogi pajba hapo ka jela. Watla ka sorkar jela lengbau menteri ketenat ka koit ka khia u James Sangma dangshen ha ka jingya kendu yaki nong yalam jong ka Meghalaya EMRI Workers Union ula kular ban shim khia bat ban pen urlong yaki jingdawa nrei ka seng HNYF kala dawaru badai ban pen urlong no kham kloi khnang bakani kanam kta yaki pajba adin bangi kit khot chuka HNYF apa kerja ilam cuki nong ilam cuki Shillong region but kerja ilam cuki kasangi berkawai rin bangi i ba kerja syanyon ben cuki staff cuki GVK kabaki company ki ba penyak je ka ki ambulans 108 apa kerja lah cuki ki la iro shua pala te company minta kalau ba ki iro shua habi baki long khabi di betki ki salary mo ko bakhmat do kum ba pau munta ko ba kita ki kontrak ba kasim na ka sarkar jila ko ki ketai apa sih ka si ketai krore to ta te andai ka ba pelong yangi ki kum ka sange chena ban baniang man kerjaan ye ki staff juga ne ka company hadin ba rasdak mun yuro ya bisa bener habun kilian te nomor kata subun ong ba ngira kalian kaseng hadin bangi i ba kanon kum kene ka kurum keram hapo ka jingpe jikmi jong ka sorkar indi ba penia ya kene ka sorkar jungi munta kem simlala ban penia be ya enti nomor kejige igini ki nong tre jong ka wonjro elu kamri pakai thì như tiêu gì bố bố rồi sự ta ai chỉ kri yang ini ba cái cầm bố cái đây buồn rồi thì lada cái này company cái đang nhai ban import mo thì ngau kum ku way khot juga cuma bolong vice president juga national body ni layak ni buat i presiden dan buram juga seng pak sebelah melada ke sorkar kan sekamen thi ba rada kan ka company ke bawah nasi barjela kan euro ya ka long ribbon bro kan euro ya ki produk senam ka seng genya sekmat ka jingi ki ban wat ban background ini company ru ke di kamera ku jingi rada kamla musil kamla benle ya ke ka kam dan kam ta kini ki produk senam jingi tigene dega kubur sha upai ba bat sha surkar bagi di bedep kene di jingi ke ba ngila euro lupa mana kita sebelum ngiwan lembaga lak kai kubor berpena le sila punong lada kasorkar kam simkai kene gijingle jong kene ka GVK company kasangi kan sim naki lenti ban bu da gijinge ki kale nono lenti ko kene de isu jong jai pun kene mana kita sebelum ba sa sisen sebelum ba de bu su sai bala na kai chuna ko sim ka rai ban bu da gijinge ki ro lagi nono ki bentak kam le kide ko nisno kti nomor sutu ba kijingi jong kinom trai habide bat ki bolong emergency mo kum 108 kentei bet ki shenrang ki bodan lang hakti ki benda kisam jingi esiga dai haka si uslap haka mit kiyom haka no ko pol kilong ki bulak loi dum ta bembe kame ko ni jong ngigen shnon tu bijla tena marta sumno ke chunaf ki yem lada kayang rama lada kane company bat ko sorkar kam simkhia ya ki jing dawa ko jumki te umur ke chunaf klami badan lupa kani ngakran lemba vice president juga HMF central body but nginge scam ba kasorkar lada kasngap ikene kubor bahkan skap ban pentri kamno mardor ban pensim tino ilade bat penia ikene ki kene kakam mo jom ki staff jom beradi ka ki ki frontline worker kalau ki bodan kamba
Tidak ada kamsim tu kumur. Kesurkar kedon bentalang, buat kedon ketilang ban le lah menong buat pencaklep ya kiki bro, lah menong. Habis dia buat kahok, jom kini ke staff juga GBK. Tidak boleh ambil HMF. Kakbor ke asyik ba. Ni dia belum ke balak re, bat ni dia belum ke balak loi. Ban mi henok por ke cinge jono. Ni mulai bentau. Tekene dia kami apa bim jom. Ni kena senang tu bicara. Ni kali.